Mwana wa Mungu, maisha ya mtu ni jumla ya muda. Maisha ya mtu yamefungwa kwenye muda. Kuishi ni kutumia muda. Kila kinachotokea kwenye maisha ya mtu ni matumizi ya muda wake. Shetani kwa kujua hilo ameleta vingi vya kupoteza muda, na sio kwamba vinapoteza muda, bali vinapoteza maisha ya mtu. Tupo kwenye zama ambazo wengi wanapoteza muda kwenye mitandao ya kijamii, kwenye magemu, kwenye movie, kwenye mambo yasiyo ya maana. Lakini ngoja nikwambie, umepewa muda ili uliishi kusudi la Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Waefeso 5:16, mkiukomboa wakati, maana zamani hizi ni za uovu. Lazima utumie muda wako vizuri, ukijua kwamba kila kinachopoteza muda wako kinapoteza maisha yako. Kila kinachotumia muda wako vibaya kinatumia maisha yako vibaya. Mtu wa Mungu, tumia muda vizuri kuliishi kusudi la Mungu. Tumia muda vizuri na utafanikiwa katika jina la Yesu. Kila kutumia muda vizuri ni kutumia maisha yako vizuri kumtumikia Mungu. Muda wako usiishe hujamaliza kazi.